tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Sablang pisang manampong ding bisitas, ake kang delawan o virhen na maslag, ding hanggang memalen, pigdalamong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpan tayanan, miyunlad milaglag, ing pamikalukot, agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekengawus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiemo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Maya pa bing Diyos po kakayungan, kakaluguran ming kaparang magdebosyon, kang Santo Cristo del Perdón ni Caridad at king Virgen de los Remedios. Ini po yung Father Joselito among Tok Vital, makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM. Ini po yung radio station ng Archdiocese of San Fernando. At masaya tamo po ngayon pong kabengyan o ling kikatampong topic yapin po yung 67th year of Cruzada de Penitencia y Caridad. At syempre po tapong darandaman tayo po yung amanong Cruzada. Syempre may itong yung lulubking sipta, maliban king Birhen. Uling Birhen niya, kanwana ka na ako. Magpakilala kayo po among. Syempre, kilala tane. Maya pa bengi po at magrasyang bengi ka rin sa Blapo. Ako po among Ches Manabat, ang miyatasan keng Cruzada Director po. Opo, yung director tamo. Kaya beta mo po metong. Ako po ay Father Jobert Villacorte po. Ako po yung Vicar Foreign na po ng Holy Redeemer. Kami po rin hosting vicariate po para po kaniting 67th canonical anniversary coronation na po ni Kakatang Virgen de los Remedios. Malapit din piyesta mo ni Among. Nano po? Padre Pio. Kalupan niya pong Padre Pio. Ako na Among. Kalupan niya po. Oo. Padre Pio. September 23. Oh. Kala ko na fiesta. Aliba, relax na mo. Maliban kang Padre Pio, abetay pa yung Albert Martinez, yung bidaging may bukas pa. Na-identify po kay may bukas na mo. Actually, balang ating mangutang, enak mila ko kimbakulor, balang tsuko ka rin. May bukas pa niya mo. Amo nga bang gibi ping Holy Redeemer, banta po ka rin manalbihan po ang mga karandam. Nala pong parokya rin nga, beta. Amo po din pari, i-shoutout tanala naman. Yung Holy Redeemer po, atin niya pong 7 parokya at atin niya po moring at dong municipality sakupan po. Mumuna po apin po yung kabalena na po ng Mexico, yung Santa Monica, kay bating Santo Domingo, Mexico po, kay bating Anao, yung king San Miguel Arcangel, kay bating Parish of the Lord's Annunciation po, king Mexico. Then king San Luis, ing San Luis po,
Then adwala po rin kaya katamong Katagadugan, ingke nga Virende Lourdes na ning talang, at ing Nuestra Señora de la Merced na ning bahay pare. Si Yapong Aris. Yapong Aris, King de la Merced. Opo. De la Merced. King Oo. Talang, Talang yapong Karti po. Our Lady of Lourdes. Our Lady of Lourdes. Kay Kaya San naman Luis pong San po, Luis. yapong Nick Nick Sabide. Bele. Kay Bat Santo Domingo, Apong yapong Mon Mon Makasyog. Makasyog. Memorize talan. Yes. Ingke pong Mexico, Santa Monica, Yapong Arnie. Yes. Kay ba't King, hindi pa kanta? Tinganaw po. Tinganaw, Yapong yapong Paul po. sa Klasiko po. Klase na po, klase Mapon na Jess. po. Kay ba't San Vicente? Ako po yung kura. Ay, para kang kare. po, kura. Ay, Padre Pio na. Actually, Yapong Peka Centro Ingking San San Vicente. Vicente. Opo. Uling niya pong bigat po rin. Kaya- Po. Kay ba't po, maliban po rin nga be na magobra din king vicariate na po. Yabong Jess at niya naman kaya be magobra. Yes, kayan tabi at ala po rin kayong permanent committee at ila po rin kasaup din manibat kasing niyang metatagla at ilang mamantabi kaya katamu lalong-lalo na po tang pamagsadya king anniversary ng koronasyon among. Daka po salamat. In pong tema tamo niya ni kalupa ng makeup nuan nana. Kadupa mong Mikat mikat muan muan, king King grasya, abayan mo kaming mangat mo muna man grasya. Grasya. Nung kanya po may ba tamo? Inglawe ko po, King Wade po iniketang kaya katamong full of grace. At the same time, lalawen tamo, nano lang andeng grasya king kaya katamong archdiocese ngayon yung panahon tamo among. Memorize Ating opereta? Yes, among yung kaya katamong vicarial host kasi, mag-upisa po niyan tengwanan day ning pamag-host. Dininantala naman freehan, makanano ding ibalangkas itang pekatema, ang gaketang pisabyende, pe pagmitingan, kabat inapagyaking king liturgy, kay bat binyadya naman king arsobispo, ang gaketang mebuuyang ang tayang. Kaya pin po bandang tatalo, yapin po itang tema ngayon. Opo. Yes po. Opo. Based from the 75 years na po ning pangatatag na ning Diocese of San Fernando. Ang ini po ito ng Arts Diocese. Diocese. Opo. Kaya nung review tayo po itang kikatampang diocese, ngayon po Arts Diocese, we are full of grace mo muna po because of vocation na po din pari, Yes po, kaparian, ding kaya katamong laiko. ding laiko, Totoo yan ding po. empowerment na po. Empowerment. Empowered na po rin kaya katang laiko po Opo. talaga. Yes po. Yung katang educational system na po Yes ning po. Arts Diocese. Correct po. Kay ba't in Crusada? Abi, Yung po krusada kasi metong ya karen minunang tetag na ning kaya katamong minunang obispo na inyang Opo. 1948, December 11, 1948, inyang mibaytiap in Diocese of San Fernando amo. Kay ba't dinatang niya kaya katamo Apong Guerrero itang 1949 muling Opo. December na ita. So the next year is January na. But he was installed officially September 8, 1949. Kini pong Pampanga na Yes po. Oo. po. Kaya nung laweng niya po, dakalta na silungan niya po. Marakalta na po, dakalta na po, king lakbenan ning kay katam kasalpantayanan, marakaling makapagmula lang grasyang babiyanan ni nga pong kita. Among doon to kay dad ne. Yes, ko naman po pagkaila. Nayakas na sinabi na ning kaya, ning dati tamong obispo kanita mong, itang aki, Aquí en Pampanga ay mucha Mucha piedad, pero poca caridad. here in Pampanga there's so much piety but less in charity. Yes, Ita pong basis na tanita mo nga wari, balam review yaite, wari, there was social unrest na po. Yes. Mumunan, timong meto nga ba yung miyatasan na obispo, natural mo yung pasyalan yung bilog a probinsya. At may pastoral visit siya talaga among in 3 years na Dudurot siya po na. pintalanongan ding sasakupan na at ikit na itang malawakan pamangailangan na ning diocese. Kalupa na nitang binggitan mo itang social unrest at the same time. Mapangadino man din Kapampangan. Opo. Mapanyimbala at talaga namang pangaras keng pisamban mo atawaran nitang karelang kasuyuan. Totoo ya po. Dapat, siyempre, kitang kapag nasanda naman ng kay ding kapatatamong Kapampangan, during that time, uling siguro, malino, nano ya ba itang malyaring isaw. So, iting pinunana ning obispo tamo na ikit na itang
leguan at sintingan ng kasalpantayanan, pero sapat ita, kailangan you have to put it into action. Makanya niya pong may balang kasing krusada at metong karimbungan na ning krusada na talagang pepalwal, yapin nitang ganaka, kaya pa na lubling ba, metong at metong uling, potang dadaloy, maging gamang yan yung panahon na itin po. Ikayo among saksi kayo, lalo nang yan yung may pintalano rin parokya. Opo. Mabsing-mabsi. Talagang dakalapamangan. Lalapo po. Malalapot. Dakalaring. Alapongan pingega na gana. Yes. Kay ba't dakaling mamye among. Mamye la talagang kusa. Itang kusa nga ita, karinya linuwal itang, siyempre among itang, detang lama kaya manwanta mo naman. Deni naman, tipunan dala, ilang ibiyeda ken tutuking dadalawan. Makanya niya po itang peka movement potang muntaya king krusada king metong parokya o metong lugar. Actually, itang grasya po nga manwan niyo po, it's not only about keng lamak po Yes, It actually builds community po talaga. Yes, Papabiyaya niya po yung Santa Iglesia. Kaya tami kita mabiyeng yung Santa Iglesia in all walks of life. Correct among. Pakakadudo, makwalta, Alang distinction. Lapon distinction. Iting legwana. Opo. Apo po among atama kakalingon. Itang pamiyadwa nga na loob ng gobyerno apo ng Santa Very good Iglesia. yapin po Lalo ito. na po ketang panahon na ita talaga namang importanteng misaupan ding adwa. At ngayon yung gaman ngayon itang legacy nga ita agagawa tayo among. Lalo na po din kay katang manungkulan ano po maging ngayon yung preparasyon tamo among talagang emu sabihan na inutos mo lali kusa Opo, ding ipagkalubit masuyo ang na mo rin karayas po among. Opo. Actually, tamasanting po kaya na karanasan talaga po itang keng San Luis. Tinatakya pong masadese keng Vicariato. Yes, amo. Itang milyari keng San Luis. Inyam niglakbe kami king kalibot na ning mata sa danong Ayo po, out of Balamo. nowhere. Nga dang Yes, sasaypin po pa, nga di yung kepo, nga da. Uling yung bading dalan. Correct. Hindi po talaga bading dalan. Kaya First time mo din nga, pong dalanan. mamagos siya kasi, potang atso kayo, atso kami keng kalibot na ing tanging nga kakit mo, retang atin yung barricade, pero uling masikanyang agos makanyan. nakakit. Nang kaya ing sakyan mi, tutuki ang makanyan. Iting makatakot. Niya pulmero ak masyadong isipan pero niyang after the event, tano mong mitwag kay kanta. Opo. Nino kaya muna ako sagipan nga. Kasi emo naman, makatornilyo yung ding imahin. Alang-alang nung paglako mo pa, kasi potang bitwag yung makaya na mo, yung katukinan ni tayapin ng ilog. Wapi. Yung tala mong context din tao niya. Kasi milyari po ita niyang limbog po king Candaba, ang popong banda. Yung kasagsagana ng San mga Luis sikat na na po. wala na Itang mo. malakas oras. Opo. Yes, amo. Anya may mag-traffic la LX kanita po niya. Yes, amo. Talagang. At ini bala mo mawari, metong yung paganaka na anggyang makanya niya dadalanan ing kay katamong balen o ding kapampangan, maging mas kinino pa man siguro talasal pantaya, makabusal yung nga pong Ginoo, Totoo yan ang po, Virgen ita. Maria. So, Wala mo. nakatamo lakwan. Balam tanging Old Testament na may taring Ay. birhen na talagang ginawa yung Opo. dalan na. Tutuwa mo, tutuyi Ginawa tayo yung dalan. mo. At talagang ikami mo kendalan Opo. pa naman kanita mo. Alang aliwan sakyan, nguling itang matas na talaga ing albog. At itan mo yung paralan para ay lipat siya from Talang going to San Luis. Ito po yung malinong ikit ko itong milagrong Yes. nangyari Kaya ba't po. karas na ka rin, Minaldo? Opo. Oo. The impossibility becomes possible talaga. Andi mo rin sa akin mo, ang nakalabat dito sa akin yung kanta. King saup na po ning kay katamong gobernador, param naratangad mga dagula saken at mag-facilitate siya naman ng mayor na po ning Opo. San Luis. Po rin kay katamo pong di Ate Angie na talagang even before that may sasabi kami nung sakaling miras kita makantang punto sabi ra amo nga tingadwang saken na malyaring agagamit. So and then later that we realize wamat makipag-coordinate mo king permanent committee makanya niya naman king San Luis kanita bala mo mitugma-tugma Opo. ing ega-na-gana, bang kanita mo dening kapatad tamong magdebusyon, manaya kim pamaglipat, pamandalo, yamayan tala, itang bagay nga ita. But it was a very challenging experience as well. Kaya full of grace na po. Itang legacy na pong
apong Cesar Marguerero hanggang ngayon, di ba? Bala ko Dong. yapong legacy na lang. Italega sila ng hapong Guerrero hanggang hapong Dong. Karing Maluka, mga focus na. Wow. Kay bating gobyerno naman ni Rafael Lasatin, Lasatin. among, Hanggang yes. nangyayari katakang kasalukuyang Yes, governor. among Na. po. Talagang tutuloy-tutuloy Opo. na po. Kay bat, kakitaan po, itang development na mong yung pansinan ko, lagi po sasabihin po tamag meeting tamo. Itang, mo kabut dudurot, bala mas spiral ya po na po. Yes, Patas oo. tanang patas. Kumbaga, yung devotion tamo, palalam ng palalam. Yes. Pero yung katang experience spiritually, balang patas ng patas na Yes. po. Kasi dakal developments like mo muna po yung permanent committee namong na. Yes, among. Deng timong kini panahon tamo, miyatasan la rin yung permanent committee ban kanita, mantabe lang. At ilang kanya-kanyang kagiwan, at ilang kanya-kanyang kalam, na kusada naman buring idake, kaya katamong Santa Iglesia. At Denny, maragulang bagay ban kanita, maging mayan mo naman kaya katamo, lalo na yung kaparian, na kim pamagobrata mo, pamanyuyo, at yung tamong kayan, kasahop kayan tabi parati. Kay bat maragul pong development mo naman namong nung pansinan niya po. Itang aman tamong ining lakbe na ning krusada ngayon ni more than the formation aspect na ning krusada apo purat ang lamak-lamak ayaman wan tamo. We begin to realize na mo within Pampanga ing debusyon. Malawak yang ini at dakal tamo po at tatagkil kening krusada ngayon ni para ila mo naman lawende anting metong pamikatagon na paltoy itang ganaka. Kay bat deniping aman man tamo pong kayantabe da rening permanent committee den kay katamong vicarial host na dati naman kasi makanita itang procedure among. Among maran lang, siyempre, mong babanggitan ng permanent committee. Maran lang may kasawap king vicariate yun. Actually, in permanent committee po, may kakaya niya pong bagya ngayon kasalukuyan. Uling mumunang didi po, balda na po yung gawan day eh. Yes. Inyapin nung magumpisa ke po, we will not begin in scratch. Atin ang background, atin Yes, ang nung makananda rin kailangang gawan. Inyapin, build mo ka, gananda retang committees, retang kailangan gawan, retang do's and don'ts, retang makananya pasulungan ng krusada. Yes. Wow, mga bilib ko po na, nyamisan, ikit ko, kasabi yun ding polis. Opo. Biyaliwano rin kasabi may yamong ana ng politician la, ana ng de kaya katamong tatalan upaya king ding kapulisan. Kapulisan na po. Patakay kanita rin kaya katamo pong local LGUs, kaya bela. Kay batetang kaya katamong miyaliwang grupo. Opo. Like, siyempre, dening kasahop tamo king pamaglinis, kasabi lang ang ngayon din namong. Dati-dati, makikisabi ka pa mo karatang religious mandated Opo. organization. O, kayong balakin. Ngayon niya mo. Oita. Atin lang, atin tamong tutok yan na mechanics talaga. Ating maka-in-charge king stage na mo. Atin namong. King pa mag-decorate, king Yes, pa magbulaklak. Marakal na rin, opo. among, yes. Kay ba't king mala ng birhen, Yes, among. makadetali talaga na. Opo. Talaga makabilib. Pati And in terms food, of pati food. kay po ngeni security, ang po yung management and traffic, Wow. we're really very much amazed keta. Yes, Very among. much detailed dia po yung Ano ka detail kay po mo, ngeni. patitang makatelecast. Yes, opo. Maragulya pong bagay mo naman in social media siyempre. Hindi kay katamong sokko mamo. Kasi in as much as, lalo na yung panahon ng pandemic, ng kay may pabawal dakal protocols, pero tinok ng miglakbe in krusada. Makanitaya ka-powerful in social media. At pasalamat tamo, takal tamo kaya nakana ating puso. Kaya paman mo na dadi among al. Atin lang maragula kagiwan para dakayanan de in Santa Iglesia kaya tambagi nga ita. Kaya din pong permanent committee, namang dakala po talaga. Miyali wala talento. Talento. Kay ba't, Bisa mo, ang yan tumerak, balyari lang tumerak. kaya ba't ka masantingan namang balamat din ng bylaws ngayon na. Yes, opo. At lang to sundan na. Sinta mo pong tutok yan. Mo kabud mo buritanggawan yun mga Yes, yan. opo. Bangka ni tapinamong, siyempre ta naman kabang-kabang at tsuken. Retang mamalit kaya katamo, elami bayat nan para no karinde pagumpisan. Kailangan tala po retang makanitang babalangkas banking upayang at tamong pekaguyabnan guidelines makanano mong gawan, nanular tang emo dapat gawan, nanular ang dapat mong i-improve.
maragul la po retang asasawop da ring kareng meetings na yamong. Tangkay kanita, pisabyan nyo na nula retang pwede pang ayusan Opo. kini. Ayusan na. Deta po among. Siyempre magandap kapag itang kultura na po. Correct, amo. Ang poretang lugar. Pablas ang banwa-banwa, manaliwa yung kabilyan. Opo, Manaliwala mo naman din community. Punta ang paksabihan. Tao manaliwala mo. So, angkat malyari, in as much as the dynamism of the crusade is there, we also, dinan tamong pamikatago na ating consistency. Kasi pwede kasing miyaliwa niyang miyaliwa, pero mawala tamo kanita. Opo. Di tamong tokyan. Kaya importante po itong bylaws na po. Yes, among. Pero ito pong overall lagi po permanent committee. How permanent is permanent? Karang gana pong permanent. Ila pong alang ka permanent. Muling mayari la po mo naman magdagdag. Lalo na po patanda ating kami nga kakit. Kaya Opo, Nemo. pumuntalan. Kay ba't aakakit mi naman atin yung atin lang puso para sumuyo. First and foremost among itang debosyon. Ang yung kantating mengot ang kanak. Baka nano yung hatipon din. Mumuna yung daily tang debosyon da. po, lang debosyon. Atilang personal experience about kening krusada ngayon na natatatak ka rela. Nyapi po tangkunan mula, bisala bang sumuyo, immediately, tangula, uling atilang pikwanan pugot. Opo. Kalupata mo nung king kaparian, tambukasyon tamo, dapat identify tayo tambukasyon, makana yung megumpisa. Kayawsan tamo nga ita. I think, ini metong niyang maragula, should I say, it's a vocation to our laiko. Ding laiko The tamo. empowerment na po. Play empowerment amo. Tsaka mo nga timpang ningkay papuginton tala ding kay ding abit ang permanent committee na. Ningkay timpang conversion story karela na. Ay, baragul At po. yung Ay, sister amor na. marakala po rin It is conversion. depressing. Dakala po na At kito gini ka asawa na ano na. Itang na po kayo imposible na itang yes, akit kanita yamong baluyo din ni Didi Matthew, din ni Di Lodi. Kaila po rin namong leaders la po rin niyang youth la. At potang makirandam ka kareng istoryada, then ni di Roman. Yung pulmero siguro uling isipan da. Kanita kasing misconception tamo, yung debosyon king Indo, wala mo karenyang babae. Opo. Ne? Later that they realize atilang communality kay batin niyang pipagkwentuan da ba makantaya pa lang ara. So ako itatangko ek marine itatangko niyang mabiyay itatang basa ang yang mika demensya among so sinabi ming Virgen de los Remedios among ang yang nuka rin patukit-tukiya. Kasi king kwento da dimako malamba lang yung mika yanak. Kay batin yan datang yung krusada kay makabebe. King eda pipagkwentuan ni tatang kumiki pamuatya ima kumikyabe yaking prosesyon. Uling sinabi ng tatang ko kano, ana, sugi ka pa may buktot nga na, ikawanita na. Map na mo, yung krusada kaya mo. siguro ya po Shirley balang chimber head Ay, chimber Diyos ko. Mamilit sa mo. Elam kami ito nga mo, may kasyam la po. Kay ba't adwa pa pari la po. Keep one king grasya mo, pinita. Inyapin po itang isipan tamo ng kahit ding tatang. Opo. Sungin tatang po, mapangadiya, malapit king Nuana Virgen Maria, sigurado niya mong yung pamilya tutukiyan. Wapen po totoo po ito. Totoo. Kaya kami po amom potang kaya kami potang manungge magrosaryo itatang ko yung yung maglid. aliwan naman niya po Shirley maliyari na yung tuturan. Wala mo po sister Esther na. Yes Awari, po. inganak na. Dela ni ka. Yes. Akin na yun, kasigasig na yun. Kasigasig na yung anak na. Happy birthday kang Kaya nga ching Esther, birthday na po birthday nga na po. ching Esther. So yan po yung permanent committee na po. Metong pan-development tapan siyan tamo among wari tatang mamot yan Yes. Dingihos na po. Ihos, yes. Awari king history mo ang dati deta po retang deta ring kabalyeros na. Pero later on ihos. Den Caballeros among iapin din ni ring inabi ng Bishop Guerrero ken Damas de Caridad. Dati po din Caballeros silang tatalan king krus among. Makayandas bala mo serialis tatalan dita kay pitula reta liwas la. Makanita yung istorya na ng Caballeros Seven Angels kanon na mga yes, angels. Kay bat ngayon ni detang ihos tamo yapin din ni ring mamwat na kareng imahin mismo karatang andas
para maging mas organized. Huling neng kay lalawin tamo po, lalo na burat ang magdebusyon tamong lalaki na bisalangan milapit. Elangan physically fit neng kay. Uling ating kaming karanasan, neng kay mamuat siya rugong mahata siya pala presyon. Pigaganakan mula po tang mamwala. Ngeni, develop tanitang hihosen. Hopefully, bawat parokya, ating tilangan panganita po amo. Baka tapos ang darating yung krusada, nakamamabit nung ninurat ang mamwat. Although, makanitayangan magumpisa, like kalimbawa, Brother Matthew, in King Permanent Committee. Standby yan among dagulyang dalan. O nga lang mamwat, inabit de. Memot siya Memot yo. Bandan tawli, ikit-ikit na atin niya palang kayawsan kayo ito. Kaya siguro yan yung pong banwang ito niya, lalo na din karela po, at sila pag lagyuda kayo, hindi iyos dan. Last year, Emila pa gamit itang ama ng Manong ihos. Yung gagamitan mi kanta, mamwat. Mamwat. Oneng, Google tayo makanya, nilulwala yung mano, ihos. Ihos. Yes, Opo. amo. Ilang mamwat. Yes, amo. Hopefully din talalim formation. Yes, amo. Banta, itang debosyon na. Tsaka sayang po kasi. Sayang, lalo na Denik, lalaki lang tutuna na naman dating susuyo. Pero ngayon, ipotang ikabit mo laki ni makantining. po. Talagang, metong yapoy ni kareng maragula development. Ikit ko po yan, uling Kaya yun, pang mga wang pong stage ngayon Reta pong nandin na mumura na baldot muran. Ihos lang. Ausan mo na, ihos la po. Agad-agad. Agad-agad At saka sagot po, na po. maximize talagang po yung tangarelang talento na pong kagiwan king parokya. Potang Correct, kareng amo. posisyon tamo, Totoo activities taking parokya. Totoo yan. Malyari la po, malyari. Kasi minsan din halawa, they can offer, siyempre, kayatinan, po, ding halawa, talent, then siguro din kanilang manpower, po, Yes, energy. amo. Lalo na Kaya- yamong potang manakit kakimeto nga parokya, dakalareng dining lalaking mamantabe. Mayan lang manikwang dakala kasaw sumakanyan. Hanggang deta mong kaya bedang miminum sung aya kahit moreta, Ito po. maragulyang bagay amo. Kay bat adi din ang talang panahon, adi din ang talang oras, kay bat tangaman wan tamong dem mililele, mililibutan la opo. kambena nitang kasuyuan tayam. Kaya historic yung kanya ng Holy Redeemer na magkumsala karela ng ihos. karelayo, amo. Kaya patang formation da kanya Yes, po. amo. Dakal tapa po development sa kakit. Pero nung bisa kayo pumakyabik in discussion tamo, among nala po ding number tamo. Yes po. Para po karatang bisang mag-text King Globe, oras po ring number 0915-954-1303. Kaya naman pong smart 0918-351-8282. Para Kensan Cellular 0942-357-4268. Ano po. Kaya po tang mangutang kayo po pakibanggitin parokya, in Paris Pres. Yes po. Banta makapagkabi ko po discussion. Kaya ba't king pong Maka-live Facebook? ta mo rin po king Facebook. Akit iya po king kaya katamong page. Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Opo, thank you. Maliban po karing kayo mo, karing Permanent Committee, host, yan po pati ratang karing gagawang malan. Yes. Nakasinterning utakan tamo. Investment, iapos sa ito yung house nakarempot ang Papa Bless Lapurat ang imalan, lalo din yung susulod na yung maragula okasyon. Investment nga na ng Indo. Potakay din po among eventually magka-formation la naman. Baka nito itang pamanggawada pong imalan at inyang debusyon palto. Kaya mo kababala ang business Opo, niya. yes, Hindi nga lakas opo, bala opo. business yan. Tsaka atin tamong tukyan na maging lupa at itsura na ning Indo po ni Santo Cristo del Perdon na sungikit me immediately happen ite. Nung makananong king Our Lady of Rosary, then king Manawag, ing Antipolo, tila pong tutukyan mo naman, mo bisa kang mamya imalan, pasuluran mo. Tukyan me itang liturgical vestment, ayaman man tamo na maging din kaya katamong lalawe kanita, makapangadila. Opo kasi among yakanta may bigla ko among yung na ako. At niya palang rito po ang piblas ng Birhen. Yes, mo. Siyempre mga dila pa. Yes. Kaya rugo, di ba nita? At balabro gumanaya kung mga na kanya para sa At kat mo ka, ali, putang-putang kaya rin namunta ako nga. So ating po rito, usually po mag-start. Yes, among, usually among,
agkalaretang kaya betamong Mami Blas mga di bang kanita itanggam pananda mo kabuda panyamalande no ne at niya naman pong debusyon. Itang debusyon da nga itaya mong impanga di mi parati itang kaya rin ang Mipi Blas po tang lewendereng tao makapangadila naman at akit di tang legwan as sintingan naningindua po nin Santo Cristo del Perdón mo. Tsaka pansinan ko po, among niya minsan, mag-abi-abi tama mga ni. May ako bigla yapon, Jess. Nung ko pumunta ako, pabless niya kaning malan. Yes, Opo. Pabless niya nga po seto. Pabless niya po nito malan. Yes, opo amo. At regularly po seto, ane ka excited sumakanyan. At kay ba't muna pendili kutang nanino retang ginawa retang memye putakay pangadinala hanggang yan alil mula kayabe kay ba't detang hega ng may pakapagal menulsi menayi pangadinawan makanyan at it becomes itang investment metong yang pamikatago na nung ka rin balo may itang keng multiplication of loaves itang piyabayan de patakay lumbali itang grasya na nga pong Ginoo. Makanyan yung akakit ng apuseto kitang banda ay para among ini apin din rin maging sagrado lang imalan din niya mo nga. Kaya ila ka po designer niya mo. Yes, amo. Liturgical vestment. Yes, liturgical vestment. Nyapin po tang ating lumapit, alimbawa, bisa lang mamya imalan. Then, nung ating kumuring panahon kanitang oras, agyan titak mong small chat, sabihan ko, kung nang kinahin dahilana. Nung nanisang ka na. Tang ating yung, nagkaya po, alimbawa, bisa ako pong pasalamat kasi inimbin niya ng talento ni nga pong Ginoo. Burik mo dake. Putang kanita, di namin dita ka, bala mo mawari, pamikatago na iya mismo, mga diya misip, buri na ba ining gawa na ngayon eh. So, something like that, yung gagawan mi po kareta. And then, hopefully, karendarat ang pampanaw, lalo yung maging malawak kita. At dakal na po rin na mo. Makaschedule na po rin tamong di malan. Dingimala na mong depende karetang mamye. Pero lalo na po sumakantinong okasyon na ng koronasyon na mong anibersaryo. No po karakal detang bisang makyabe. Mamye. Pero siyempre, minsan may arugo gamitan. So, kailangan schedule na po. May nga rin mo po king kaya mo, king Quiapo, king Nazareno, detang magdebusyon ka rin na mong, nang kay, ang gambisa kang mamye, schedule da ka na kay, mga 5 banwa bayo ka pamidinan mo. Opo. Then kaya katamo kayo na luna lang banwa retang tuki-tuki. Karakal da po na eh. Yak siyempre mo into details ko na. Timupit ang kulay malan. Yes, at itamon tutukyan pa mo rin na mo. Ela mo kabuditang buri mong kule. Nang kay liturgical na dapat mo naman detukyan tamo. Nung at mama ko itang Marian spirit na yan mo. Opo. So, tilang kahin na makaprogram la pa po Yes dala po, na. opo. Makantaya po. At timo man tang pwedeng favorite kong color man. Pwedeng makanita. pwede to Opo, na. yes O, po. timo po nung kaya, timo, atik pong bisang kaya niya mo, bisang mamiyamalan, nino mo retang accredited, balo mo la po lagi. Atin tamo Shout po out mo rin po ngayon. Yes, kanila. among di John Pingol, di Ronald, di Aris, di Marvin, at di Ruel, mapamiyela po rin. At atintamo naman detang aliwa among ako na atatanda na lagyo keng karakalda na. Opo. Pero deni po kanyan, ila po reg sa saneta mo bang kanita keng pamigawa-gawa da ding imala namong embiya kararagli kasi ibitang pattern. Nang kay lawen miya pong pa mo. pattern Yes, malan. lawen miya adwaran pattern deta pasibok miya pa itang metong. Pota kanitang ikwade at sasaktuy itang agawara. Then pagawan biyang pasibayo kanita. Until such a time na api perfect dala rin. So, tila po palang sukad na po. Opo niya, dakala salamat ka rin. Gana pong darake din karelang kagiwan kay makanya na. Betong pa pong kutang bahay tapo ketan met topic. Putang kaya rin na mong nukula miraras. Papail tala po ngayon rin na mong kasalukuyan na mong titipunan tala rin. Lalo na retang may gamit keng koronasyon. Ban kanita nung buryana na ni nga pong Ginoo at kay batatin tamong maging pwede lang i-display na nga kareta. Exhibit. Exhibit. So atin la kanitang maka-identify la retang days,
kay ba't nung ninuman nitang memye o kaya ginawa, kay ba't nanuing ulagana nita, lalo na po niyang pandemic among, may istorya laret ang Opo. pemye da pong Malan. imalan na mo. Nya no ka-important. Dapat- Sana gawa palang- tapong exhibit talaga. na. Malan Expo na itang Opo. malanan na. Sana among yung pangadi kanyan, nung iya mo sana albugan nining kitang arsobispado, itang dating chapel among, itang metong yung masanting nga lugar itaw, nang kasing problema tamo ka rin mababa. So nung karin mo itang itang ganaganang gamit, po biglang dagolinda nung masira. So, pag-aralan niya pa po itayamong. At sumburi na ni nga pong gilula naman, imposible kanita. Oo, kayong malan na. So, karim alapang kutang. Karim pumanod betampid, kayo pumangutang na po. Kay ba't pumaliban po kareta, among, syempre may itong papapansin tamting bulaklak. Ne po. Yes, among. Kasi po, yung target tamo talaga, formation, pati po karing magamalan, pati mamulaklak Opo. ne po. Kasi among, detang andas tamo, nung kasing kabudla mo, mamukpok, manali, kay bakabit din bulaklak, lalo na pong miminala naman detang andasareta. Nya, impake sabi ming mayap, pota sanang gaya kandala po rin andas, maging karetang pilgrim images tamo. Edo sana pakadakal-dakal din bulaklak na bala mo magtinda yung bulaklak kingindo. Ita sanang masantingking mata kay ba't elalalbog ding imahin. Totoo ya po. Karem- Yung bulaklak. focus po yapin Oo. Mama Mary na. Yes. Actually, yung sentingan na po ning imahen, dikit kaya pong malagong-malago kanta, anyang nasa coronation po. Bakit? Kasi tiyanda po rin bulaklak, dita ka bulaklak, pero dintoya yung daguna ning bira ng po yung senting ng na po ning Santo Cristo. Marakalta mo pong experience makanya namong. Nyapin maragulang bagay ring maka-documents na Opo, pureta among. Although siyempre, din kay katamong mamulaklak kareng andas neng kay buridangan bugnos ding Oo, makanyan. opo. Potang bubugnos ding makanyan, yung maliliari, keng nung makipangan ka, masuya ka. E na mo kalupay tang nung iyamong Jobert, mahilig kayong paman niya. Gamitan tayo. Halimbawa, itang pamangan na buri mong buri at kay batiyang magpakapsike Kaya ka. masasuya mo. Iyang kabit mo ito, they would appreciate it. Kaya sakit ang nakakarakal kebit Oo, a totoo kebit, ita. may bukang mabaknal mo na balo nung something like that. So makanya mo na makarembulaklak at we have a lot of flowers na talagang makaibiyelegwan ka rin kaya katamo pong gagawan. Lalo na po tang kagayakan daw po rin andas para kinginduwa po kin Santo Cristo. Among tang pamaging balaking kitang malan natin kasi may utang. Pati kitang pilgrim kanta, di ng talaman? O Yes, separate deta lang pong po? pipablasan na ning Coronada Coronada. yamong. Potang pwede lang gamitan karetang pilgrims, ilang pasulod dareta yamong. Baka nita inuman sayang. Pero datang important occasions talaga na kailangan lang Ma-preserve. reserve, makakaila po deta, makalelela po deta among. Itang king kumbento kong yan ni halos kami itong kwarto. Pwede akong mag-exhibit. Pwede na yung Malan na makatano po. karakala mo. Nung gamang kanita po, retang mga labasan tamong director, tila naman makanita. At unfortunately, retang liwa po among, minala allocate mo. But we have the documents kareta yamo. Kasanting dareta, ne? Wow. So, taga mag-develop. Ang po yung pating kanta niya mo. Deta po. Then dalit among. Ang kantata mo. Marakala po ding dalit king Hindu na anong no ka rin emo ka rin kaparian tamong gagawa maging ding like ko among. Kasi po tanga tsuyeng krusada king meto nga lugar among, king meto nga parokya. Potang metag kilya kasing meto nga tao, lalo na nung makataya, makagawa leya mo. At ustong masanting liya pangagawa itang kanta nga ita. People datang may karamdam, ning kay malyari dyan namang akuhan ita. Makanyan la po rin din katatam. Pero ngayon yamong At yun, asintabong Spotify Oh. at yun pong i-download yun la po din at maragol la po saub kasi pota pong mag-download kayo kitang Spotify na nitang kanta na ning Indo. Akalingwang kya mo Tilang title Aldo kang kang Maria. Deni po deta pong pondong lulub ka rin maragula pong saub deta.
hopefully among magka atin niya pang kasunod detang kanta nga rin. Kasi ano po karakal, ela po pwede keng metong Opo, dakala. luklukan deta. Wow. Pakisabihan tayo naman, yapong Greg kala sa among detang kaya. Nang kaya tamo aware kaya la palagawa deta. Which we would like to appreciate apong Greg kitang kayang gagawan na daraken deng mga lagum at mga santing nga dalit antimurin among Chris Kajang. Yes, opo. Opo. At yun po din kopya kenyo. Aldoldo kang Maria, Indong Alang Musing, Birhen ang Maligaya, Balyo rin Ako po. Birhen, Madre Milagrosa, Suluna Malawat kaning po rin. Meto Lelangan, Sixties la po rin. Malawat no po rin. Sixties la rin. Birhen Santissima. Malawat no po rin. Apin ding minunang Classic la madadali. rin. Balang Very classic classic la la rin rin. among. Bapu Hindu. Yes, among. Aldoldo Potang kang Maria. damdaman ning matwayan ng among. Bado da na Ay, po. tukyan itang dalit. Ang po itang himno official na po. Ay, ita Birhen talagang peka, Wow. Iconic na po. Ito na Opo, mo talagang. Nanya po itang himno official ta kasi. Oh, Hindu ning Opo. birhen kekeng O itang patuluna. perdon ni Remedios po mo. Bahay na ito niya mo. Bay-bay mo. Masanting niya mo rin po Yes, itan amo. Yung kagaling po ito. Pero yak po tang manata dito yung buri kong dili. Yung perdon ni Remedios. Tang paalam, tang magpaalam po. Ay, itang maamon. Mamun. Wow. Mamuna Wala ka daw po kengeni. ginagakin. Ay, nakalapuring Mga mababagbaga Wala ka lang muna damdamin. gagaga. Opo. Ay, meto nga masanting na pong portion itang dalitay tayamong. Itang kaya may pamanuli, dakayanan mo kami king grasya mo. Ayun po ito. At ingatan mo kami bayo. Bang miras kaming alang Balam kasasagkul po. kasasagkulan at payapa. Putang kanta din ko. Potang dadalit data talagang mga lengale lang ang luwa. Potang atad tayo po himetong lugar na magpalam lareta. Palam Opo. laretang Menatad. menatad among. Opo. Talagang aki. Mukikiyak lang eh. Yes, among. Wow. Yung iyapon jobber talagang balakpin mabunsulya eh. Ay, Diyos ko, ne. Pero makantaman pin po. Kaya ba na po talaga nita, panintunan nyo mo rin ito ang... Yes, among. At dahil ano nga pansinan niya among, di ba po tapong at yung krusada, nakasayang-kasayang, Opo. may ngem. Talagang yung Festive spirito po, na, festive. ang kaya po tang kalipat na biglang tahimik, Opo. which is an invitation for reflection. Among. Masanting niya po. Pamikatago niya itang pamanahimik, bang kanita itang ganagan ng milyari nga itang, di ba? Kingindong Virhen at Chuyeta. Makantaya mo At rin. sininop na nga nitiking puso na para migunam. At den tao makantaya po yung panagkat. Bang kanita naman, nanuman itang milyari ket may ganap ket ang pandalong ita, nanula mo ratang may karagdag king kasaltuntayanan Totoo mo. po ita. Makanano may ngening isundu itang lakbe na ning krusada. That is the challenge sa mo. Yapin itang tahimik ita, nepo ka, king seminary nga usata, Magnum Silentium. Yes. Great silence na. And it Great is really silence. Karinya mga manong masalese ing Apong ing Ginoo. apong ginukera. Tsaka that's the best time na itang magporma kang community pa si Bayo na po. Opo, among. Kasi balam dakal may aro, Opo, dakal totoo may yan balik, po. dakal Yes, may kasundo, opo, opo. dakal may agkat. It's a community spirit that is Opo. being bala mo pang biyayan mo talaga, babiyayan mo. Kaya mong that's the best time to start BEC kanyan. Oh yes. Ah, Yung BEC tamo po, maragulya pong bagay para i-continue na itang nung nanoy itang Aumpisa na ng ning krusada, i-continue na ning BEC. Opo. Uli, then po rin flagship na ning kay katamong archdiocese na po, ngayon. yung Virgen de los Remedios, Christ the King, Christ ang the po yung King, BEC. BEC. Kaya Opo. kailangan. Maragulya pong bagay ta. At sa dakala salamat ka rin kay katamong leaders na kasalukuyan namong tututukan din ni Bang Kanita kaya kanun tutukita mong assignment among may kakalingwan ing BEC. BEC. Wow. Kaya yung Virgen talagang Tuki ko niya naman yung Viren kanto. Yes, Wapen, wapen. Baka ka nang tutukin, Ay, director. Diyos. Baka hindi po ito naging director. Bong, ngayon po, siyempre, titagi last part na po, kikatan discussion, makabitin man. Nala po rin dapat tamang tandanan kanyan. Siyempre po, king September 18 preparation tamo po na. Yes po. Among, pasalamatan tala pa mo. Dingi pasalamatan ganagan ng tala pa. kayantabi tamo king kening preparasyon na ini. Siyempre mo munang diri po, pasalamatan talangan po ring pari na po ning vikarya. Uling king karera pong kagiwan ng po mo rin pong suporta. Yes, opo. Karing karedang PPC ang pong
manungkulan. Yes Maging po. productive ya po yung Det ang damas de caridad, apong Opo. kabalyeros amo. Yes. ang po rin damas, ang po rin kaya katamong government Yes, officials, opo. lalong-lalo na po ka rin at dong Balen, Balen. ingkeng Mexico, ingkeng San Luis, ang po ingkeng Candaba. Yes, at At ngayon po. syempre, i-gov mo rin Yes, po. ngayon na ngayon kaya katamo pong focus na ngayon yapin ning celebration tamo kay September 8, itang alas 3 ning gat panapo namong na maganap yaw mong Pisaya kay king Cathedral po. Cathedral. Cathedral. Po kay magpapuntaya ang procession king Kapitolyo. Kapitolyo. Karintayan kanita gampanan itang anibersaryo na ning canonical coronation among. At takala po din ning sasaw pa rin kay pamanimuna na po ning kay katamong governor at suspendido yan. Wow. Kaya September itanggat Half pa na day. po. From Opo, half day ya po pala. 12 noon hanggang bengi. Yes po. Wala pong holiday To ya give po. way to the celebration, kakadwa po kanita rin kaya katamong kapulisan, baka kanita itang security, makapadurot langan po din kanya namo. Kaya ba din kaya katamong king media, ding king radio, Radio. king pamanimuna na pong among PEP, at ding SOCCOM, diya pong AL, at ding king liturgy tamo, diya po Rick, maragulang bagye Opo. para ikabit daketang amano keng liturgy ding Totoo po ita. pangadi amo. Oo. All these people ne kay bat tang abiabe ne po. Yes, among. O syempre, tayo mo rin po kakalingon ng suportahan na po ng Arsobispo. Yes, Opo. yeah, pundong po. Talagang- na talagang ita kasi pagkatiwala ni maragulya pong Oo. bagay. Totoo ya po ita. Kaya katamo na di na nakatamo pamikatagon para makasuyo. Itang tiwala na nga itang Totoo maragulya ya pong po. maragula ba. Tsaka pansin ko po mong tita po may kalabasan tamo pong kaya Dalo Vicaria. Talagang sinunod lang ating po muna information. Yes po. Opo. Tayo misa Po ngayon po, may Yeah. pagawa kayo pong formation. Lalo na po, pedo miya naman itang formation kareng PPC. Oh, okay. Bang kanita baro da po na itang relasyon da king parokya. At mas ating na po yung Opo, output na po sa nita. tingnan, yes. Then kaya po meto nga mag-talk kanta. Wow, Yapong wala, wala. arne, Yapong yapong arne po, arne, opo. yapong arne. Biro mong yapong arne, papamuatan kaya kiyang indong bire. Ay, yung bibla sabi. Hanggang na narugo katundo, among ikang mamut nga ako. Mabayat nga, aliya po nga ako. Yung buwan, na talagang pekakahul-kahul na. Talagang akit yung po din alualo ang tao sa asawa po Yes, na everybody amo. can Totoo help ya na po po. ito. Everybody is helping. Tatakilano ning Oo. Indo, yes. Ita pong stage ngayon ni talagang mga pangbulala po, ka yeah. na po. Dakala salamat ka Ricong Edmar po. Opo. Karening Si kayang Lolo, mga ne? engineers, din kayang menayos ang gana karatang bakal-bakal, maragulyang bagay po ito. Kibat yung decoration. Po Kong Glenn po. Kong Glenn, yes. Birudel, din kayang andas po, kayo, din kayang Baip Ari po. di apong Ares. Apong Ares. Kaya katamong Lodge. mapondundili. Yapong Ares na. Manalbiya po kayo, dalawa Apong Ares. Apong Ares, baka naman. Ako na yung balo mo, dembalot. Ang gaman ngayon ni dembalot rin. Siyempre, mulimbo. Kumari. Po din po yung... Talaga rugong dembalot. Megi na lang kaya, may bait na lang. May yapsa na lang. So, sabihin niya po yung September 8 na po. So, mag-start siya po yung celebration kim po, Cathedral Cathedral na po. po. Kay ba't mag-procession po kanta? Maatinta mo pong bayong Digdag niya po. digdag ngayon, itang alas 3, the hour of great mercy. Kay ba't po pangadyan niya itang for oras na ning Indo. Atin niyang gawain kayong liturgy tamo. Kay ba't kanita, after 1 hour, there will be a 10 minutes break. Puta kay lungub na po kanita ing misa na magumpisaya kaya ni King Cathedral. Cathedral. Kay ba't stationary Stational mass po na. Opo, ingawas na ngayon ni kanita. Nakabang kindalan, mga di, kay ba't makalive among. So, ding manong geta mo po pang maglitanya, chula king Kapitolyo, kay ba't daramdaman din nga mo. Kay ba't we are inviting, mag-log in tamungan po king Facebook account, apo po king kaya na ning 91.9 Bright FM. Bata, baka nita po hanggang atsyuta mo kay Sakin, atsyuta mo kay Local. Ngobra, Dingalong bansa, dingalong aliwang bansa. bansa. Makayagom tamo po Kay karening celebration na ini. At maging din pong aliwang diocese among mag-link lang Mag-link yan na po. makyabela naman kaya ng celebration na ini. Wow. They would like to see, like kata last week po yung king Antipolo,
Na-interview ka, amo. Opo, Opo. amo. Ano Sikat po na kakanyan. Ay, ali po amo. Ano po karagula pami pasalamat kasi makanya niya pala yung krusada na ning Birhen de los Remedios nga na. At talagang in-invite tala naman nung makapuntala, datang la naman amo po. Kaya, kaya ba po ka rin motorista tamo, yung kung konsundi, maka-close siya po konsundi street. Ita po yapin ng katedral, kitang kaybat gulot na ng SM, hanggang SL Park. Yes, Close opo. siya po ita, hanggang po king Capitol Boulevard. Yes, uling mag-procession Opo, kantaya opo. mo. 2 o'clock. Yes, opo. I-close din po ang 2 o'clock hanggang pong bengi. Yes, po. opo, opo. Kaya ba't wala po pwede mag-park din tawa mo? Then makadesignate mo metong In capital town po. hopefully makibat at papayagan dalan dakal tamo pong Opo. devotees para makapag-park ka rin. Kasi kailangan tala po din ba kanita itang security mo naman din nga beta mo pong din barangay tanod sa poreng Opo. kapulisan dumurot la po din at Opo. magbantela bang Safe na po rin sa very safe kanta. nga po kanita. Ang po Kaya- po yung badok po Mega World mo rin po. Yes, opo. Di pong public kanila po mag... kanila mag Dati po kasi park. maragul yung bagay tang kitampiya na ramong niya. Uningin iting Kagawan construction din po. magagawakin. By next year siguro, yung din trend naman nila naman kahit tama. Bullet train tana kanya. Maka-bullet trend naman. Ikaw po mag-second bullet train na yun. Bullet trend lang Para. Yes, away amo. Ba't ko Clark? Kaya ba't mag-train na? Oo, Papunta magkasosyo dito na naman, Mayo, Hindi eh. pa lang makanyan eh. Ay panahintayin train na. So, makanta po na. Kaya ba't para po ka rin tao, pota pong i-check do rin kayong bago kaya sakyan. Sana pakintindihan nyo po because we are after security na Yes, po. opo. Tsaka mo naman po yung kaingatan na mong, siyempre, kay batay-bata mo pa mo kay pandemic. Naman mong kararagli, Opo. everything will be fine. Maging maingat tapa mo rin po. Anong sakaling, Karang health protocols nung tapa. sakali pong ating panamdaman, at enayag yung katawan, tamo po, at ita naman pong live streaming. Opo. Opo. Yan nung talagang magdebosyon niya, Bisaya talaga, maliyari tala pong isulod pa mo rin ding face mask. Opo. Opo. Kay ba't detang bags tamo, hanggat maliyari, deta mong importante yamong, kasi atin po kasing drop points mo na pwedeng lungob Ni hanggang second. limbawa retang limbawa din si WL mga tuwata mo na bela kay metong jeep atin pong lugar ka rin itipadala kay ba't yatadala makanya niya mo po kay ba't nung dakal-dakal ka pidala-dalang Opo. pamangan po Kabayat hanggat ng malyarita opo. mo pong kailangan nyo atin naman water station na mo Opo, na yata. libreng Ating Apong portalet sa atin. portalets Apong mo portalets naman. po. Opo. At mo po actually yung do's and don'ts na ano po retang pwede po nga pwede. Amo, let me cellphone mo. At mo po detang allowed po na water canister. Banta balod mo. Yes, Water canister, sandwiches, ang pong other snacks. Cellphones, registered VHS radio, single hand carried images. Ito pong kalupad na po rin. Yung mga Yes, niya mo opo, yes. Ela po pwede madagol po ito. Malito rin tao. Maglakad Oto dyan yung naman. koronahan. Wapen. Kaya ba't rosary, other small religious relics, transparent raincoat, ang pong, pwede lang po Poncho. nemo. Opo, palyari lang po. Ang po sigurong payong na po. Ang pong Basta, tayong po. opo, kailangan tala po. Mas masanting po talaga kapoti kasi tamayan niya mo. Kay ba talaga nakampidala-dala Opo. sulod niya mo ito. Shoes, ang pong sleepers, wheelchair, pwede lang po kan portalets, small candles and matchboxes, waste bag, Yes waste, ang pong clear plastic bag, garbage bag. Banta po ita magdinat na po. Yes. Pwede lang naman pong magdala white maputing panyo. Kung para- Para batang i-wave hindi. din. Makanya bang man na yung lunto mo naman. Kasi po nung mamiyata mo pa, madagol na yung gastos na tayo. Wapen po. Opo. Ita po, pag sabi niya po nung mag-attend ko po kay September 8, pwede ko magdala maputing panyo, Po magdala akong kandila. ang pong kandila para po po ang datang niya po yung Birhen na asalubungan tayo. At etamo po kakalingwan, kaya rin na po ning misa kanta from Capitol, iyatad tayo at Ang Pasibayo. iuli na lading imahin, kaya nagkarelang Ay, salamat po among huling usually yan po yung makakadingman. Kaya ba na po ni Coronasyon na Canada yari na. Eya po, ita po yung kailangan ta. Baka ta po muling magdilidilin. Opo naman. Kabira-bira kaya rin na nga na ano rin tao. So manatagtapa mo rin po Opo. kanita. Mabilis siya mo po ita Opo, amo. opo. At saka among tapo itang po kalingwan itang
itang ali kong tamo pong pondo. Ne po. Yes. Opo. Among for this year, banwa-banwa po makanya po yung Mga gagawan. parikil at yung mga At ila po parikil. makarikilat. Ngayon yung banwa nga iti, pauli na nitang full of grace, Opo. ne po, keep 75 mo king years. grasya. Metong kare nga kakita mo po ya, pinitang malambat na po ini kareng kapatid tamong aita, na hopefully, bidinan lang metong Parokya po. parokya. It is Na a mission talagang, parish it's a po, ne? mission parish nga usta mo. At kay Bateni pong initially kanya, then mali ko malimos, ila po ring Gamitan isaw, po. gamitan ka rin amo. Balok po mo ang pati po retang timon ng ating coronation ng bansa. Ne po. Yes po, paksabihan la po paksabihan kanyan la de po. po, opo. Karilangan po miraras. Ne Apo po rin ang pilgrim image sa dadalo, may kapit siya po yan kanyan po tapong may buoy itang mission parish. A portion of that, pupuntayan naman po ka rin. Okay, opo. Halimbawa, yan mo, ay kukwento ko, ay dumano ping paring medisino ka rin. Halimbawa, kay meto nga parokya, may kaliw kum lang dinala no 50 kabanayabiyas. Di namiyang meto nga kabanayabiyas sing paring makadistino ka rin at ining kapit ng bulan na Opo. yes. Ito makanita. Nanupata, opo. nanupata, so pong piyabayan tala rin then kapatid tamong ay tabalutan naman po on their own makanita ka kayan po. Malyari da katamo din ng kamuti, saging, Opo, gule. opo. Pero reta pong aliwang services, so pantala po pangaras ka rin. Tsaka bala mo po mo ang itang discussion tamo. 2023, 2024 hanggang 2025 ne po. Opo, yes Yung target tamo At by that time 2025, may mayari. kaparok ang parish priest niya po yung king Opo, mission. talagang kalupan na ning kaya katamong ararasan ka rin sa tamo pong parokya among, makanya niya naman eventually rin kaya katamong kapatada ay ito. Kaya ita po legacy ng pong Cesar Marguerero ne po itang charity ne po talaga yung Opo, malingwan. amo. Hanggang ngayon ikin panahon ng Opo, pong tang milalablab hapondong. itang lugod at ganaka daring ding tao lalong-lalo na din yung kapatid tamong atin putang kay idakya da karatang ala. Tandaan tayo po na anya pong mabuo yung krusada, maragul pong bagay yung atsukeng puso na ning minunang obispo tamo, yapin din atsukeng laylayan. Opo. Itang Church of the Poor, tang binining Church of the Poor, kanita pa, may tanam ne, Opo. na ngayon yung kasalukuyan, babiyayan tayo pamurin at papamungan tayo, itang biningay ita. Itang term ng po Francis ting periperis ne po. Yes, ne. opo. Kaya ikangapondong naman ngayon dahil ang BEC ne po. Opo. Talagang importante la po. Ila makalingwan ne po. Yes, opo. Kumbaga mag-evolve po yung gana-gana pero manatili pa mo rin po itang kikatamo pong pinaka ano po itang pinakalaman advocacy na po na itang para ka rin para malupa. sana ning krusada mismo makakalingon niya pinitang potapulawen niya po itang anda sa tsuy itang emblem ayaman man tamo ka rin Wow, pakibanggit, po pisabitan sampagay ta o sampagita Wow. ne po apin po itang magpaganaka na ing puso na milalablabi at kay ba't makapadurot siyang Rosas. Rosas. Tandaning lugod tamo king metong at metong lalong-lalo na karetang mangailangan. At keng panalangin na ning Hindu, ing kapaldanan may papagkalubyangan. Kaya katamo, kambe na ning pakalulo na ning Santo Cristo del Perdón. Amen eh. Amen. Amen. Kaya bilang katatolyan po, lawin niya po yung krusada niya po, talagang palalam debosyon, kaya ba't parakal ding magdebosyon kaya? Opo, amo. Kaya ba't po takal talaga din tao may involved na po from permanent committee, ding ihos, timpong gagawang liturgical vestment, that's the right term na. Liturgical vestment. Kaya ba po din pati rin florista tamo, Yes po. na po pati rin kanta, kakita mo po talagang Dakal na po na mo, dakal na. Kaya mo niya itang full of grace talagang keep mo niya king grasya. Opo. Keep mo niya At kay batin full of grace naman po, malaunch siya po king September 8. Opo. Bang madilat siya paramdam tayo tandalit na ning Opo, tinatamong kantang yan na full Yes of po. grace. Salamat kay 75 full of Brother grace. Nilo po, kay Brother Don Mauro. Aliway kang magkantaya mo. Ni Ako magkanta. po ako. Kajuet Panayin tayo po Kajuet yung ke po kanyan. Between Escalante. Oh, Wow. Yes, Opo, yung the first time din damiyamok na, mangilabot ka na po. Kaya ba't pasalamat ka, we are part of the This diocese na yes, po. Kaya ba't ngini Archdiocese na.
May banggit la po rin ding miyaya liwata mo Oo, advocacy obispo. na ding obispo tamo. Ding coat of arms da po. Netso lang po kitang kanta. Kitang Kaya kanta ito. makabilbiya po. Kaya sana po rin datang panahon po, pakiramdaman tayo. Na po, kay ba't memorize tayo ng po rin parokya tamo. Pero ngayon po syempre yung focus tamo pa mo king Himno na ning Virgen de los Remedios. Apo pong mga dita mo po na pagkalam na kaya katamo ni nga pong ginuing masanting nga panahon, ban kanita. This will be the first after the pandemic na talagang everything will be open. Ne po, karata po may nga labasan, ma-scoop ing gagalota mo at titak mo ing pwede. Kaya ba last year po may buklat siyang bagya, pero ngayon po mabuklat na yung mabuklat yung pasbulat. Datang tamo po, mutatamo po, makyabe tamo, mga di, mag-celebrate, migunam at balikan tamo. Pasagiwan tayong pasibayo, itang tula daring Kapampangan. No, po kaya rain or shine. Shine. Pero dapat shine and shine. Shine and shine. Shine and shine. Opo. Then kay katamo pong Madre, then kay Santa Clara po rin kay Carmelite Sisters. Magatendan po. Wamat po ela po makalwal, kaya tabi at ala pong mga di kanyan. Tinext ko na la, mag-vigil la from 3 o'clock ang gaketan celebration, baka nita, kaya tabi laking panalangin po. Then di po, mamantabela parati, lalong-lalo na po ka rin panalangin tamo po. Ngayon po, bayo tamo po, shout out din katamong friends, pong katamo pong Manalbe. Pangadyan tayo pa mo po yung panalangin kang Santo Cristo del Perdon, ikaridad. Panimuna na po ng Vicar Foreign na po ng Holy Redeemer. King Dagyunig Pampo ning anak kamponing Banade Espiritu. Amen. O Jesus, ami pa ako king krus. Paulining dugod mo king tawo. At bunga ning pamanupad mo king kaboryan ning igpa mo. At dininansi ka na ning Banade Espiritu. Adwan mi kaya kayong pakiramdaman mo yung panalangin. Ding tawong maniga po. At manyawad kapaldanan kaya ka. Ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Adwan mi iti, king lagyo mo, king kapamilatan ning Banade Espiritu. Amen. Amen. Ngayon po yung panalangin para king Virgen de los Remedios. Padalangin king induning kapaldanan. O Indong Maria, panekang saslag karing daralanan mi, antimong meto nga waga, ning kaligtasan ampong kapanayan. Ipanibala mila ring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit. King krus me kirake ka king kasakita ng Jesus, at pepanatilyan mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Virgen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipiho mi ing ibye mo iti, bangkanita, antimo ka rin king Kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula, at magpiesta kaybat niting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburyaning igpa, at gawan mi ing amanwa ng Jesus kay kami, aminako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, bang adala na kami king kapamilatan ning krus, kintula ning pangasubling mebye. Amen. Amen. Bayo da kayo po bendisyonan. Pasibayo po. Salamat po ang Father Jess. Ang po ang Salamat din po. apong Jobert. Ngayon po kasi nga doiti ka piyesta na pong Mother Teresa of Calcutta na po. Yes. Awari sinabi na po, do small things with great love na po. O tayong ikit ko po, ngayon pong preparasyon tamo, magusta yung dalo Bicarian po yan yung koronasyon po. Diapong Jess, Diapong Jobert, ding buong Vicariate Clergy, ding pong Laiko, ang po rin ng Kapampangan, ding Permanent Committee, ding mig-volunteer po king pamangawang bulaklak, pamangawang malan, gana po. Malati-lating bagay pero po tampiyabi-yabi mo, great love na po. Yes. At oita po yung aranasan tamo, aldoldo king biyeta mo, lalong-lalo na po king daratang koronasyon na po. Kaya, kim po ang lagyo na po ni kakatamo pong Arsobispo, dakal pong dakala salamat, kaya pong dong, kim pong DWBL 91.9 Bright FM. Ngayon po, kaya beda po din kapatabing pari, bendisyon da kayo. Ginoo manatili kay kayo. At kaya kanti mo rin. Bendisyon na kayong Diyos, kambing mabilig yung pamilya, kilagyo ni pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Maya pabengi po amon Jess, maya pabengi apong Jobert. May pabengi May pabengi amon to. At least mga po yung apong Jobert. Maya pabengi po kay kayo. Salamat po.
O induming Virhen kekeng patulunan, ikang minietula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang dalan, ding baryos at puro karing kabalenan, agad melatili ingkatahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ingkekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Ting sablang pisang manampong ding bisitas, ake kang delawan, o Virhen amaslag, ding hanggang memalen, bigdala mong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpantayanan, miyunlad milaplap, ing pamikalukot, agad linaganap. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang bukso at marok, ibiyem mo ingkekang lunas, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ingkekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Feel at home tayo dito. Enjoy life at